Unión Radio, Nashquots Choacue. Solok Salisantilhu. Selch olhi choqaqwe yokochis tikibangili lishkabil reb liqatsolbal chirulikutanain ut nashkabain ketawek shban lirusilal litios. Liqa versículo naqataw salihu Hebreos capítulo 11 versículo 31. Sashkaba lishbabal lishrahab lahjumbet inka kikam ksashyanqeb laqetol atin shbanak kishkuleb sa usilal eb laqeol etal. Lishholomil katsolbal chiruli kutana inashye shka honal utyokochi atinak chirish li oportunidad li nayeman kresa kashlan atin eblach Israel anakwan ok bre salinajej li yechim ilchaqre shban li qaqwa Dios mahiaq nikeshtok li nima Jordan abanan la Josué kishtaqla kuib akkeol etal re li tenamit Jericó lishben li tenamit li kuank chiruheb li tentote rechani abanan la Josué kirax naubal chanru renaqte ruq chi rechaninkil naqkuankeb aran sitim chanqe li hu Josué capítulo 2 utnekesh kayari beb rikin li tenamit Jericó abanan li naje jain nashkhultika qenaqwan khota naqwi choqreheb chaqlaq Israel naqakshe kuankaq kwi salinaje jain hunsut abanan inga ke ruchi ok shbanaq ke mako chiruli qaqwa Dios sashkaba lach Balaam hebaan ke ok chikuan krikineb eb li tenamit juntesal tokhretal nak ke kulak shlok oninkil rueb lishtoseb eb lach cananeos jun li naleb link ana kulak chiruli qaqwa Dios utsashkaba li makaan moko ke ruta kwi chinumek jumpakal lik ahel li ke taklak kwi eb li kwip chikuin qain reshk eb al retali tenamit Jericó ha yaltana chan ruta elq chaqlik angela in li ke kulak chishbanunkil eb li kwip chikuin qain aran Jericó rikina ante ruqshna wal arutesh banu uchbana qakshe kwan gakwi hunsut salinaje jain hanaqkwan matte ok manaqinka salinaje jain naqanaw naqlishpa baleb eb li tenamita in kikyalek eb li kesh qetqetiri beb chiruli qaqwa Dios ha eb li ke elq chaq Egipt mak eb chik kachik kwip li kwinq li tokhyo keb arin reheb chishkhunileb li kwinq li ke elq chaq sali tenamit Egipt lishkomoneb junesko kaleb junesaje akwi la Josué utla kaleb chandisantilhu utla Josué akshrileb akwi li tenamita in chikhalak uteb li tenamit sheshk akwi reta lishmak chaq lishnash chukoeb uthal lishokeb solbal lishokbal lishaqrab li qaqwa Dios li kwank chichabil chiruli qaqwa Dios utarinta qajulta etaru li shkab honaleb li kikehek reb lach Israel jo akwi lishkab honal manaq lish oportunidad lach Pedro lish solom chaq li qaqwa Jesús lach Pedro jo naqanaw o shipsut kishtena qinqa nashnawru li qaqwa Jesús kigulak li honal naq kikyalek lish pabal o kokiruanta chishnum sinkil jo akwi li tenamitain utanaqkwan eblach Israel kwan kepchik sa jun lishkab oportunidad taqyere jikmain re ruk chinumek manaqkana kujik junsu taqsali chaqichoch lach Pedro usanashyenak nashrali qaqwa abanan mo kokishkut besita salihonal naqikyalek lishpabal utnaqli qaqwa Jesús akshkwakli jikanan chiyoyo o shipsut taqwi jonaq o shipsut kishyelach Pedro naqink anashnawru liqaqwa Jesús o shipsut taqwi kishpatsre Pedro manikinara utlach Pedro kigulak chishkebal retal lishnimal rushtan liqaqwa Dios rikin likwinq liqaqwa Dios mokokyal jun kuipta liqa oportunidad nashke ha nashke nabaleb liqa honal nabaleb chik liqa oportunidad lisantilhu nashyaq kwi chirish li atina in jo li rusilal liqaqwa Dios utnashkere likwinq ustainka rakhshkulu liqaqwa Dios nashyechi rechish hunileb nashyechi ak tikibank li khalak abanan li ta elqshaq sa li amih Apostol Pedro kiril utkishchu amili usilalain kukanak lach Pedro boqe bakwi li igles renak hane bakwi teshkul utteroshloq itashaq lishkab khonaleb linakehek shban liqaqwa Dios utnaqilach kwi saliqayu amanaqkwan chanraj ruqil balwi taraj liqaqwa Dios inkaraj nashke komon liqahonal manaqnashkut raj li rusilal chiqu
Utjo kanat koskuitzin. Nakwi liqa kwa Dios. Nashk'eqe. Ut nashkechi'eqe. Junchik liqa honal. Chan ruho la o rikineb liqa komon. Chan ruho rikineb liqa skwitzin. Manakakeheb akwi eblish honal. Liqa kwa Dios tashak chitang anqe. Utan tashak chikyok lishka kup liqa babal. Sa ebli honal naknadyale krish liqa babal. Wanti shakwe nakshinagosh beni chiruli hun kamukain sa liqak Angel Solog sa lisantilhu. Okbilat hunelik renaktoagosh beni sa hunjik liqak Angel.